Hallo julle, morning everybody. Is daar enige van julle wat gou vir ons wil hallo sê voor ons begin? Is there anybody that would like to say hello before we start? And quickly tell us shortly what you did this weekend. Gabriel, hallo, ek gaan jou unmute. Hi ma'am, Hallo Gabriel. hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Goed. In the weekend I sat at home and watched TV and helped to clean up a little bit. O, dis lekker. Ek sou ook net in die huis gebly het. Dit was baie koud hierdie naweek. Ek het net in my huis gebly. Dankie Gabriel. Yes ma'am. Goed. Michaela, ek unmute jou. Goeiemôre juffrou. Môre Michaela, hoe gaan dit? I'm fine and you ma'am. Dit gaan goed met my, dankie. What I did over the weekend was we cooked fish Ja, and we watched TV shows and that's all I did during the weekend. ag lekker. Nee jong, ek bly ook maar net by my huis, dit was baie koud. Is daar nog iemand wat vinnig vir ons hallo wil sê, kortliks gou vertel van die naweek? Is there anybody that quickly want to say hello and shortly tell us about their weekends? Of sê, ek unmute jou. Goeiemôre. Môre of sê. Hoe gaan dit? Groete met jou. Goed. Dis mooi. Ag mooi. Goed. Laaste kans, ons het nog 1 minuut vir groet. Of sê, wou jy nog iets vir ons gesê het? Ek sien jou hand is nog op. No, thank you. I forgot to put down my hand. Okay, dankie Fancy. Is daar nog enige van julle, ons het nog 1 minuut om gou-gou vir mekaar hallo te sê voordat ons klas begin. We have 1 minute remaining to say hello. Hallo Monique, ek gaan jou unmute. Goeiemôre juffrou, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou Monique. Ek is goed, dankie. Wat het julle die naweek gedoen? Nothing really, just staying at home and doing my homework. Dit klink lekker. Baie mooi. Okay. Dankie. Goed. Môre almal. Ek is Juffrou Korike. As jy nog nie in ons klas was nie, welkom hier by ons Afrikaanse klas. Good morning everybody. My name is Juffrou Korike. If you haven't been to class yet, we are in the Afrikaans class at the moment. En ek is so bly om elkeen van julle weer hier te sien. Julle is oulike kinders en julle maak dit vir my lekker om in die oggend klas toe te kom. Oukies, hierdie week, for this week, kan julle baie hersiening verwag. Hierdie week gaan ons hersien. We are going to recap everything we did so far. So, julle kan verwag dat ons hersiening gaan doen en ons gaan lekker baie lees. We're going to do a lot of reading. Ek wil graag hê as ek vra wie wil lees dat julle deelneem. Maar ek weet julle gaan want julle neem altyd so mooi deel. You participate every time I ask. Julle is regtig oulike kinders. Goed, kom ons begin. As julle na hierdie prentjies kyk. If you look at these pictures. Waaroor dink julle gaan die leesstuk gaan? If you look at these pictures, what do you think this passage is going to be about? Waaroor dink julle gaan die leesstuk gaan?
Taryn, ek unmute jou. Ek dink Ja. I think food. Food or farming. That's what I think. Food or farming. Okay. Ek verstaan hoekom, I understand why. Dankie, Taryn. Definitely. Okay, dankie, Taryn. You're welcome. Is daar nog iemand wat gou vir ons wil sê? Waaroor dink julle gaan die leesstuk gaan as julle so na hierdie leesstukkie kyk? Ag, na die prentjies kyk, asgies. What do you guys think this is? Waar dink julle gaan hierdie leesstuk gaan? Lyk my julle kry koud vanoggend. Wie ek kan mute jou. Hello, ma'am. Hallo Zoe. How are you? Ek gaan goed met my met jou. Ek goed, dankie. En you? Goed, dankie Zoe. Waaroor dink jy gaan die leesstuk gaan, Zoe? I think it's about cooking, making bread in the kitchen and farming. I don't know. It's fine, dankie. You're welcome. Goed, Zoe, ek meneer, ek mute jou. Goeiemôre juffrou. Môre meneer. Ma'am, please translate the question so I can understand a bit more. Okay. If you look at these pictures, what do you think the passage is going to be about? I used some of the keywords in the passage and found pictures about them. If you look at the pictures, what do you think the story we're going to read is going to be about? I think it's about farming, how you make bread, and how you store a house. Okay. Thank you, meneer. You're mostly welcome. Okay. Michaela, ek kan mute jou. Ma'am, I think it is about farms, how they farm, make bread, and work in the kitchen. Okay. Dankie, Michaela. Welcome, ma'am. Is there anybody that would still like to answer? Is daar enige van julle wat nog gou wil antwoord voordat ek die leesstuk vir julle lees? Okay, goed. All of you said we're going to do a farm. I can understand why, but not completely. Okay, kom ons lees gaan ons leesstuk. Die lawaai. Hi, hoor die lawaai. Wat is dit? Die lawaai is in die kombuis. Jan se oë is baie groot. Hy kyk na die kombuis. Wat sien hy daar? Is dit 'n koei? Sy is in die kombuis. Jan loop tot by die koei. Weg is jy, raas hy. Die koei wil nie loop nie. Sy is mak. Sy is so mak. Kom koei, sê Jan. Hier is die gemmerbrood. Wil jy gemmerbrood eet? Die koei ruik die gemmerbrood. Sy kom na Jan toe. Sy wil dit eet. Nie hier nie, sê Jan. Kom, weg. Jan loop, die koei loop ook. Die koei eet die gemmerbrood. Dit is lekker. Goed. Who of you can quickly explain to me the story? What did you understand under the story before I say anything in English? Wie van julle kan vir my kortliks gou vertel waaroor die storie gaan voordat ek dit vir julle in Engels hoef te vertaal? Wat verstaan julle onder die storie? Zoe, ek unmute jou.
I understand that. So the cow was in the kitchen, and Jan had to give him some bread so that the cow could get out of the kitchen. Very good. Dankie Zoe. Yes, welcome. Oshie. Is daar nog van julle wat graag wil antwoord? So anybody that still would like to answer? Goed, so julle sien my prentjies, the pictures that I used is a cow, gingerbread and a kitchen. Manieke, ek unmute jou. Yes, ma'am. I think Zoe is actually right. The farmer, the cow was inside of the kitchen, and the farmer took some gingerbread outside so that the cow can go get out of the kitchen. Very good, Manieke, baie mooi. That was a good explanation. Thank you. Oulik, nog enige van julle wat gou vir ons kortliks die storie wil vertel? Is there anybody that wants to tell me the story in short? Daai was baie goeie antwoorde. Dankie. Okay, dan begin ons met ons vragies. Then we can start our questions. Waar is die lawaai? Okay, oukies, voor ons aanbeweeg, before we move on, for today, I want answers before I translate the questions. Ek wil hê julle moet probeer antwoord in Afrikaans voordat ek dit vir julle vertaal. If you guys completely don't understand the question, then I will translate. But it is essential to me that we need to start answering in Afrikaans. Otherwise, when it comes to the test, you're not going to know what to do if I don't translate. So dis my belangrik dat ons moet leer om eers te probeer in Afrikaans voor jy vir jou help met Engels. Goed, ek sien hier's klaar hande op. Dankie. Zoe, ek unmute jou. Waar is die lawaai? Hoor, die lawaai is hoor. Mooi. Hoor die lawaai en waar is die lawaai? Die lawaai is in die kombuis. Pragtig. Baie mooi. Dankie Zoe. Yes, welkom. Ofense, ek gaan jou unmute. Yes, Ofense. I wanted to say lawaai means noise. Lawaai is noise. Very good. You're not wrong. And Ofense, can you answer me, where is the noise? Waar is die lawaai in die leesstuk? Lawaai is in die kompas. Baie mooi. Dankie. It still says Goed, is daar nog iemand wat graag wil antwoord? Is there anybody that still would like to answer? Okay, then we're moving on. Waar is die lawaai? Die lawaai is in die kombuis. Goed. Wie hoor die lawaai? Wie hoor die lawaai? Michaela, ek kan mute jou. Yes. Is in the Michaela? yes, ma'am. O, daar is jy. Michaela, wie hoor die lawaai?
Hier het ons gevra waar is die lawaai? Nou vra ons wie hoor die lawaai? Okay, so korrek. Offensie, ek gaan jou gou unmute. Yes, offensie. Die hy kyk na die kompas die see. Ja. Okay, hy kyk na die kombuis, wie's hy? Want sy oë is baie groot. Mooi, Jan se oë is baie groot, so dis Jan wat die geluide hoor. Dankie, offensie. You're welcome. Goed, Zoe, ek unmute jou. Die lawaai is die koei. Ja, die lawaai is die koei wat dit maak, and who is hearing? Okay, so ons het nou gevra waar, now I'm asking who. Wie hoor die lawaai? Verstaan jy die vraag, Zoe? Jan Mooi. hoor die lawaai. Baie mooi. Dankie, Zoe. Is welkom. Goed, Jan het die lawaai gehoor. Wat het die lawaai veroorsaak? Wat het die lawaai veroorsaak? Is daar enige van julle wat hom gou wil probeer voordat ek hom vertaal? Wat het die lawaai veroorsaak? Okay. What caused the noise? What was the cause of the noise? What was the cause of the noise? Offensie? Die koei. Baie mooi, die koei. Dankie, Offensie. You're welcome. Okay. Die koei het die lawaai veroorsaak. Goed. Hoekom wil die koei nie loop nie? Why does the cow not want to go? Offensie? Hoekom wil die koei nie loop nie? Ma'am, it was an old hand. Sorry? I left my hand up by mistake. It's fine, Offensie. Okay, ma'am. Zoe, ek unmute jou. O ja, ek unmute jou. Die koei was baie honger. Het Sy was- baie, Mm. sy was baie honger. Okay. Baie mooi, Zoe. Jy sê sy was honger. Goed. In die leesstukkie lees ons, sy was baie mak. So ons kan sê sy was mak. Maar mooi, Zoe, dankie dat jy probeer het, hoor. Is welkom. Goed, dankie, Zoe.
Okay, ons volgende vraagie. Wat het Jan gebruik om die koe uit te lok? Okay. Ek is nie seker wat is jou naam nie, maar jou WhatsApp naam sê X. Nou is jou antwoord reg. The answer that X gave me is right is correct now. You can put up your hand if you'd like to answer me in the class. Zoe, ek kan mute jou so lank. Jan gebruik die koe gemmerbrood. Dankie Zoe. Jy is welkom. Okay. Ek gaan jou unmute. Hello. What is your name? Your what Zoom name is saying X. It's Malik. Malik. Okay, Malik. Hallo Malik. Ek ken vir Malik. Dankie Malik. What is your answer Malik? Bread. Baie dankie Malik. So, Fancy, ek unmute jou gou. Gemmerbrood. Baie mooi. Dankie. Welkom. Okay. Goed. Die koe het gemmerbrood gebruik. Ag, die Jan het gemmerbrood gebruik om die koe te lok. Okay. Watter sinne dui daarop dat die koe van gemmerbrood hou? Watter sinne dui daarop dat die koe van gemmerbrood hou? Zoe, ek kan mute jou. Die koe reik die gemmerbrood. Okay, daar's 'n ander sinnetjie waarvoor ek soek. Weet jy dalk wat hy is? Okay. Fancy, ek gaan jou unmute. Watter sin dui daarop dat die koe van gemmerbrood hou? Yes, Fancy. Hier is die gemmerbrood. Okay, mooi probeer. Dis nie die een waarvoor ek soek nie, maar mooi probeer. Dankie, Fancy. Welkom. Okay, let me quickly translate it for you guys and maybe you'll understand a little bit better. Which sentences shows us that the cow likes gingerbread? Which sentences shows us that the cows like the gingerbread? So, ek unmute jou. Die koe eet die gemmerbrood. Dit is lekker. Baie mooi. Dankie, Zoe. Jy is welkom. Okay, Michaela, ek unmute jou. Yes. Ma'am, I wanted to say the same as Zoe. It's always fine to answer, Michaela, even if it's the same answer. Yes, ma'am. So jy kan maar antwoord. Sê. Die koe eet die gemmerbrood. Dit is lekker. Baie mooi. Dankie, Michaela. Welcome, man. Daar sê, baie mooi julle. Die sinne waarvoor ek gesoek het is, die koe eet gemmerbrood, dit is lekker. Baie mooi. Ek wil julle herinner, we need to start, ons moet probeer om dit in Afrikaans eers te luister, sodat ons kan leer. Dit gaan daaroor dat ons moet leer. Okay, kom ons beweeg aan. Nou wil ek hê julle moet luister. I would like you to listen to the next passage. Ek wil hê julle moet luister. Oukies, julle moet mooi luister, want ek gaan vir julle vra oor die leesstuk. I want you guys to listen to the next passage. Julle moet luister, because I'm going to ask you questions, but you're not going to have the
passage in front of you to look for answers. Julle gaan mooi luister, want julle gaan nie die leesstuk voor julle hê om antwoorde te kry nie. Kom ons lees saam. By die dieretuin. Graaitjie is die naam van 'n aap by die dieretuin. Hy groet graag die ander diere. Groot Jan is die naam van die growwe grys olifant. Hy grom graag vir die ander diere en stamp sy voete teen die grond. Grieta is 'n groen papegaai. Sy grawe in die gras rond vir goggas. OK, ek gaan hom nog een keer vir julle gou lees. Graaitjie is die naam van 'n aap by die dieretuin. Hy groet graag die ander diere. Groot Jan is die naam van die growwe grys olifant. Hy grom graag vir die ander diere en stamp sy voete teen die grond. Grieta is 'n groen papegaai. Sy grawe graag in die gras rond vir goggas. OK, dit was 'n mond vol. Watter tipe dier is graaitjie? What type of animal is graaitjie? Zoe, ek unmute jou. Graaitjie is 'n aap. Oulik, dankie Zoe. Jy is welkom. Okay. Oukies, if someone else answers and you still would like to answer, keep your hand up. We can all answer, I don't mind. Ek gee glad nie om as almal antwoord nie. Goed. Ofen sê? Aap. Baie mooi, dis 'n aap. Minke? O, ekskuus, Ofen sê. Graaitjie is 'n aap. Graaitjie is 'n aap. Baie mooi. Dankie Ofen sê. You're welcome. Okay, Monique, nou gaan ek jou unmute. Ekskuus, ek het jou 'n bietjie vinnig unmute. Yes. Man, the person sound has come back. En nou? It's even louder and louder. Let me just quickly make sure my connections is fine. Okay. Is it fine now? Not necessarily. Okay. I'm just going to keep on quick checking my connection, Monique. Okay. But Thank then it looks you. like my connection is fine. Sorry? My connection is fine. Is your connection fine? Yes. Okay. 100%. Dankie, Monique. I'm going to check that. Yes, ma'am. Okay. Good. Kom ons gaan na ons volgende vraagie toe, anders gaan ons nie klaar kry nie. Graaitjie is 'n aap. Good. Waar bly graaitjie? Where does graaitjie live? Offense, ek unmute jou. Diere zoo. Ja, zoo in Afrikaans, wat is 'n zoo? Diere zoo. Baie mooi. Dankie Offense. Dieretuin. Oulik. You're welcome. Okay, Zoe, ek unmute jou. Graaitjie bly in die dieretuin. Baie mooi. Dankie Zoe. Jy is welkom. Goed. Graaitjie bly in die dieretuin. Baie mooi. Wat is die naam van die olifant? What is the name of the elephant? Offense, ek unmute jou. Groot Jan.
Baie mooi. Sy naam is Groot Jan. Dankie Offense. You're welcome. Okay. Zoe, ek unmute jou. Die naam van die olifant is Groot Jan. Pragtig. Baie dankie Zoe. Jy is welkom. Okay. Die naam van die olifant is Groot Jan. Baie mooi julle. Ons volgende vraagie is, watter kleur is die olifant? Which color is the elephant? Go Zoe, ek unmute jou. Die olifant is grys. Pragtig. Dankie Zoe. Jy is welkom. Goed, Offense, ek unmute jou. Die olifant is grey. Baie mooi Offense, dankie. You're welcome. Goed, die olifant, is daar nog enige een wat gaga wil antwoord? Ekskuus, ek is so vinnig nou besig. Okay, die Michaela, ek unmute jou. Ma'am, die olifant is grys. Baie mooi, dankie. You're welcome, ma'am. Bandile, ek unmute jou. Oepsie. The olifant is grey. Baie mooi, dankie Bandile. Okay. Goed, ons volgende vraagie. Okay, ons olifant is grys. Ons volgende vraagie. Watter kleur is Grieta papegaai? Watter kleur is Grieta papegaai? Zoe? Grieta papegaai is groen. Baie mooi, dankie Zoe. Jy is welkom. Is daar nog enige van julle wat graag vir my 'n antwoord wil gee? Watter kleur is Grieta papegaai? Okay, Grieta papegaai is groen. Ons volgende vraag is, waarvoor grawe sy graag in die gras rond? Waarvoor grawe sy graag in die gras rond? For what does she dig around in the grass? Waarvoor grawe sy graag in die gras rond? Okay. In ons laaste gedeelte het ons gesê, Grieta so Zoe, kom ek unmute jou gou voor ek daai lees. Yes, Zoe. Sê gras in die grond vir goghuis. Baie oulik, dankie Zoe. Jy is welkom. Is daar nog iemand wat gou wil antwoord? Is there anybody that would like to answer? Sy grawe in die gras rond vir goggas. Okay, baie oulik. Hier is die leesstukkie wat ek vir julle gelees het. Goed. For homework, I would like you guys to do this comprehension test for me. Vir huiswerk wil ek hê julle moet hierdie begripstoets my doen. Ek sien hy is klein bietjie dof, so neem gou 'n foto of skryf gou af dat as daar woorde is wat julle nie kan sien nie, dat ek dit gou vir julle sê. This is your homework. I see it's a bit blurry at the moment when I put this on the slideshow. So if you have any questions or I must read one of the questions for you, quickly make a note so I can help you quickly. Maak gou nota dat ek julle kan help.
Skryf dit gou af of neem 'n foto. Mina koei. Mina koei. Koei eet groen gras in die veld. Die koei is wit met swart kolle. Sy gee vir haar broer lekker melk sodat ons dit kan drink. Dan vra hulle by die vrae, they ask you at the questions. Wat eet Mina koei? Hoe lyk Mina koei? Wat kry die boer by Mina koei? En hou jy van melk en hoekom? Okay. As jy jou huiswerk klaar gedoen het, please email me your homework, kurikabason3@gmail.com. I'm also going to type it in the chat box. Okay. Good. If you're done with your homework, as jy klaar is met jou huiswerk, e-pos dit vir my na kurikabason3@gmail.com. Even if you have some questions, if you're not sure about anything, just email me. I don't mind answering. Okay. Goed, ek sit gou hierdie weer vir 'n oomblik. Malik, jy kan dit na my e-pos toe stuur. Malik, you can just email it to me. Okay. Goed, ek lees hom gou klaar. Mina koei. Koei eet groen gras in die veld. Die koei is wit met swart kolle. Sy gee vir die boer lekker melk sodat ons dit kan drink. Wat eet Mina koei? Vraagie nommer 2. Hoe lyk Mina koei? Vraagie nommer 3. Wat kry die boer ekskuus by Mina koei? Nommer 4. Hou jy van melk en hoekom? Goed. Please complete this comprehension test for me and send it to me. Stuur asseblief vir my die begripstoets sodat ek kan sien dat julle verstaan. Daar is van julle wat nog nie hulle posters gestuur het nie. Baie dankie vir die posters en of die pamflette en die plakkaat. Thank you so much for the posters and pamphlets that I did receive. Dis baie oulik. Ek gaan vir julle terugvoer gee. I'm just waiting for a few more to send your posters and your pamphlets. Stuur asseblief julle posters en julle plakkate en pamflette ook vir my. Goed, maak seker dat julle hierdie begripstoets vir my stuur. I've put down my email address. Please, please, please do your homework, guys. Dis al hoe ek gaan weet dat julle verstaan. Dis only way I'm going to know if you understand. Okay. Is daar een of twee offense? Ek sien jou hand is op. Ekskuus, ek jou nie gesien nie. Oh, ma'am, I wanted to say bye if you are going now. Okay, offense. Okay. Okay. Guys, we have 5 minutes left. There is 1 or 2 minutes that if there's one of you that quickly want to read this for me. Is daar een of twee van julle wat vinnig vir my wil gou lees? Meneer. Goeiemôre juffrou. Hallo meneer Clay. By die
by die deurtuin. Kratjie is die naam vir 'n aap by die deurtuin. Hy groet graag die ander deur. Groot Jan is die naam van die groot grys olifant. Hy grom graag vir die ander deur in stamp. Sy woorde teen die grond. Greetje is 'n groen papegaai. Sy grawe graag in die gras rond vir goggas. Baie mooi, dankie Meninkle. Mostly welcome. Jy lees elke keer vir my al hoe mooier. Goed, Ofense, ek unmute jou gou. Kom ons lees saam. By die dieretuin. Dieretuin. Kratjie is die naam van 'n aap by die dieretuin. Hy groet graag die ander diere. Groot Jan is die naam van die groot grys olifant. Hy grom graag vir die ander diere en stamp sy voete teen die grond. Greta is 'n groen papegaai. Sy groei graag in die gras rond vir goggas. Baie mooi, dankie Ofense. Welcome. Goed. Malik and Michaela, unfortunately, I'm not going to be able to give you guys a chance to read today. We are out of time. Ek gaan definitely vir julle môre eerste beurt gee om te lees. I'm definitely going to give you guys a chance first tomorrow to read. Baie dankie julle. Dankie dat julle klas toe gekom het. Dit was baie lekker. Ek sien julle almal weer môre. Onthou asseblief van julle huiswerk. Please remember to send me your homework. Lekker dag. Bye.